Hello, everyone. My name is Rosie. Blackpink member zing ano pangber tu Rosie hi apiantira mingchu Park Jae-young ania. Kumsang khadzakwa somkwa pasari khan Auckland, New Zealand a alo pianga tuna hian kumsom ni pani ani mekani. Finga le inchirok ania kezi somli paruk borvel ani. Anu mingchu Clare Park ania sumdong mi ania apa hi Mission Park ni in lawyer ani ve thongani au hi Alice Park ania pianpui unaw Alice Park cha hi nein Alice Park hi au pazoka kumsang khatjakwa somkwa pathuma piang ani Alice Park hi lawyer ve thawani Rosie hian anau panlai changto zai thiam ni atum thina biak in zai pola te potel thin New Zealand a piang ma se Melbourne Australia se lian ani a ahun tamber amanna ani Christian ani a Australia omlai phechuan Sunday ya inkhom ze in zaipol member ani bok kum sang ni som pani khan YG Entertainment ten Sydney Australia audition an nei ti ashat khan Melbourne atangin audition turin akal wangwanga ati chaber avania khamini atang khan YG Entertainment chung ko zinga tel alawni ve tareng mayadi tichuan YG Entertainment a kumli le thani ve lai training nu kumsang ni som paruk khan YG Entertainment chuan Blackpink main vocalist anda ani Blackpink label hi YG Entertainment ania YG Entertainment hi Korea chuan alar le changlungber polania an headquarter hi Seoul South Korea omani Tichuan Rosie hian English Korean le Japanese chongte athiama tuna hian bialpa aneilowa bialpa atana adu asoi chu mi hoi hom le ama anga o special le dangdai ne adu ani piano le guitar per athiama a hobby chu zai guitar per le drawing te ani 오, 실력 있어 보여. 어린이 바이엘 앞에서 ami ngai san a role model chu Camila Cabello hi ania ei tur lampanga chuan thei hai angai na Kim Jisoo hi angai na bok asam rong han thla kwal vel te hinwa ma ti a apian pui samrong chu adum ani 굳이 냠냠냠 그렇게까지? 너무 맛있어. 너 울지 마. 더 달라하지 마. an group member zinga mi Lisa nen hian K-pop star zinga Instagram post 1 million likes neitling masaber anni Rosie hian sangha ania asangha mingchu Jowang ti na minga phua a umzia chu Orange ti na ani Rosie hian asangha hi abechina atongte po asangha hian a hrethe ni hiali da soyani ole top beratan chuan amizia than kha than soi lokila ama hi mi sensitive ani a tra hi ulsam ani mi in an en lo lai chuan akutin se te po aching ve thina a favorite color chu blue ani